Uvaženi načelniče općine Visoko, uvaženi ministre Terzo, uvaženi komandante Karaveliću, poštovani cijenjeni predavači, uvaženi članovi Vijeća Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija, uvaženi predstavnici članica Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija, poštovani predstavnici medija, poštovani prisutni, najsrdačnije vas selamim i pozdravljam ispred današnjeg domaćina Vijeća Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija i Bošnjačke zajednice kulture Preporod kao suorganizatora ovog okruglog stola pod nazivom Principi bošnjačkog jedinstva, realnost ili imaginacija. Vijeće Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija kao upravljačko tijelo asocijacije koja okuplja brojne bošnjačke nevladine organizacije u promišljanju svojih aktivnosti usaglasilo se da je javna diskusija umnih ljudi na temu bošnjačkog jedinstva prijeko potrebna našem narodu, a što je podržala i Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Ova tema je targetirana obzirom da smatramo da je možda više nego ranije narušeno, ako je ikada bilo dovoljno razvijeno bošnjačko jedinstvo, iz različitih razloga, kako neodgovornim i nesinhronizovanim djelovanjem bošnjačkih predstavnika u svim sferama života, tako i djelovanjem onih snaga i sila koji u bošnjačkom jedinstvu vide veliku prepreku za njihovo nedobronamjerno djelovanje protiv našeg naroda i države. Na izbor lokacije grad Visoko ni izbor lokacije grad Visoko nije slučajan, obzirom da je Visočka dolina bila središte srednjovjekovne države Bosne, Bosanske Banovine, a kasnije i samoproglašene Kraljevine. Stoga nam je drago da baš danas ovdje govorimo o jedinstvu Bošnjaka. Želimo istaći da jedinstvo kao kategorija ima svoju određenu vrijednost, naprosto jer tome svjedoče različita polja ljudske djelatnosti. Riječ jedinstvo dolazi od latinskog izraza unitas, pojam koji označava povezanost različitih elemenata nekog mnoštva i zajedničke karakteristike tih sastojaka. Jedinstvo uvijek obuhvaća neku cjelovitost, što ju je moguće pojmovno raščlaniti, pa su tako, na primjer, u psihologiji govori o jedinstvu osobnosti, a u kosmologiji o jedinstvu svemira. U filozofiji jedinstvo označava bitno svojstvo bitka. Descartes smatrao jedinstvo načinom mišljenja, a Kant ga tumači kao jednu od a priornih kategorija, dok se u estetici jedinstvo u raznolikosti smatra osnovnim kriterijem ljepote. Prvenstvo jedinstva nad mnoštvom iskazuje henološko načelo da mnoštvo nužno pretpostavlja jedinstvo, to jest ne može postojati bez njega, kao što dijelovi ne mogu postojati bez cjeline, niti biti veći od nje. Kada je u pitanju nacionalno jedinstvo, tokom historije napisani su tomovi knjiga kod raznih naroda, ali nerijetko skrivajući nacionošovinizam kod istih, pa stoga vrlo oprezno otvaramo ovu diskusiju iz prostorog razloga da naša potreba za nacionalnim jedinstvom oko temeljnih nacionalnih interesa našeg naroda i države ne bi slučajno skliznula u ponor neprijateljstva prema drugim narodima. Potpuno svjesni da se hirurški precizno mora govoriti o ovoj temi u multikulturalnoj državi kakva je Bosna, da o njoj mogu govoriti samo umni i dobronamjerni, kompetentni ljudi, ali i dokazane i potvrđene patriote, pozvali smo stoga filozofe, historičare, doktore nauka, ali i heroje Gazije da nam se obrate i prenesu svoje viđenje ove problematike. Pored svega moramo naglasiti jednu bitnu činjenicu, a to je da kroz svoju historiju stanovnici Bosne, dobri Bošnjani, bosanski kristijani, Bošnjaci nikada nisu baštinili šovinizam, nacionalizam niti bilo kakav vid oportunizma i netrpeljivosti prema drugim narodima, bez obzira što su vrlo često bili meta i još uvijek su nacionošovinističkih i velikodržavnih djelovanja. Mi danas želimo ostati na toj liniji čije temeljno načelo tuđe nećemo, ali ni svoje ne damo. Stoga sa razlogom danas su sa nama uvaženi i cijenjeni predavači
Akademik Ferid Muhić, nažalost, putem linka, iz opravdanih razloga. Profesor dr. Enver Imamović, profesor dr. Enes Durmišević, profesor dr. Sanjin Kodrić, profesor dr. Amir Karić, profesor dr. Ajdin Husein Spahić i Gazija Nezim Halilović Muderis. Želim vam svima još jednom srdačnu dobrodošlicu, ugodnu radnu atmosferu i plodonosne rezultate zaključke ovog druženja. Par napomena, organizaciju ovog druženja podržali su Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, BH Pošta, BH Telekom, grad Visokog, gradonačelnik Mirza Ganić, generalni medijski sponzor TV Hayat i Exit Media. Također zahvaljujemo se i televiziji 5 i televiziji Islam My Life. Napominjemo da će negdje oko 12 sati biti prva pauza za catering i osvježenje. Sada bih zamolio predsjednika Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija magistra Mirsada Spahića da nam se obrati sa uvodnim izlaganjem. Uvaženi profesori i izlagači, poštovani predstavnici članica Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija, članovi vijeća, uvaženi gosti i predstavnici medija, pripala mi je izuzetna čast i čini mi zadovoljstvo da vas sve skupa toplo selamim i pozdravim. Savez bošnjačkih nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine je asocijacija preko 40 različitih udruženja. Prije 9 godina smo se sastali u Potočarima i okupili oko zajedničke ideje, vizije, misije i na jasnom putu uvezivanja, koordiniranja i usmjeravanja bošnjačkog nevladinog sektora. Te 2013. godine osnovana je asocijacija pod imenom Koordinacija bošnjačkih nevladinih organizacija koja će 2017. godine biti registrovana u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kao Savez bošnjačkih nevladinih organizacija koji preko svojih 5 regija djeluje na cijeloj teritoriji naše države. Kroz konkretne projekte, a preko pridruženih članica na terenu, zalažemo se za opće dobro, društveni aktivizam, osnaživanje kapaciteta i sistemskih odgovora, odnosno učinkovitih rješenja na aktuelne probleme, izazove, zahtjeve i potrebe koje nameću okolnosti i vrijeme. Kontinuirano i strateški radimo na izgradnji, jačanju, afirmaciji i zaštiti porodičnih i drugih univerzalnih vrijednosti, gdje u granicama raspoloživih mogućnosti kao kohezivni, ali i korektivni faktor pomažemo državi, institucijama, onima koji su u stanju socijalne potrebe i obespravljenima, posebno povratnicima u manjem BH entitetu, lokalnoj i široj društvenoj zajednici, našem bošnjačkom narodu i svima onima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu. Previše bi nam oduzelo vremena da ovdje nabrajamo sve što je Savez do sada uradio. Svakako najznačajnije je to što smo aktivno radili i davali podršku svemu onome što je dobro i pozitivno u našem društvu, što smo podizali glas kad su mnogi ćutali, radili na promociji bošnjaštva i bošnjačke tradicije, borili se za povratnike, davali podršku bošnjačkoj heroini Nani Fati Orlović kroz snimanje dokumentarnog filma koji je rasvijetlio svu nepravdu i zlo
koje su dušmani učinili njoj i Bošnjacima u protekloj agresiji, ali i kroz dugu historiju pokušaja ostvarivanja svojih velikodržavnih nauma. Trenutno, pored ostalog, u toku je priprema realizacije projekta Moj grunt.ba, projekta kojim će se u izvjesnoj mjeri zaštititi imovina i spriječiti njeno oduzimanje od Bošnjaka u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Zatim inicijativa i prijedlog zakona za proglašenje 9. januara danom pamćenja žrtava genocida i drugih zločina počinjenim u Bosni i Hercegovini u periodu agresije od 1992. do 1995. godine, te snimanje filma kojim bi se uticalo na podizanje svijesti Bošnjaka u BiH entitetu Republika Srpska i dijaspori da izađu na predstojeće izbore i u tom entitetu podrže probosanski blok stranaka kako bi i na taj način zaštitili državu i spriječili njeno slabljenje i secesiju. Inače, kao nevladin sektor, Savez bošnjačkih nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine ne pripada ni jednoj politici i stranci, ali to ne znači da smo apolitični i da nemamo pravo promišljati i reagovati na defetističko stanje u zemlji, uključujući i ono političko, te insistirati na njegovom popravljanju, sudjelovati u tome, ali i tražiti sankcionisanje onih koji su za to odgovorni. Dragi prisutni, ovdje smo se danas okupili da čujemo stavove, znanstvene analize i promišljanja o temi koja je, sigurni smo, aksijalno pitanje Bošnjaka. Stoga smatramo da je iznošenje relevantnih činjenica te kritičko viđenje njihove retrospektive i trenutne situacije, ali i ukazivanje na perspektivu postizanja bošnjačkog jedinstva krucijalno važno za ostvarenje tog ideala. Inače, jedinstvo Bošnjaka, kao i principi na kojima se ono gradi, jedan je od izazova, ali i obaveza koje stoje pred nama, baš kako naglasi u svojoj bajramskoj hudbi uvaženi Reisul Ulema dr. Husein Kavazović, da je to prioritetan zadatak u narednom periodu kojem već danas kao narod trebamo pristupiti. Imajući to u vidu, kao i činjenicu da je primarni zadatak Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine koordinacija zajedničkog nastupa njegovih članica, kao i otvorenost i saradnja sa svim organizacijama, institucijama i istaknutim pojedincima koji rade na zaštiti tradicionalnih i univerzalnih vrijednosti bošnjačkog naroda, te jačanju i promovisanju jedinstva, međusobne saradnje i pomaganja u dobru, afirmaciji društvene pravde i jednakosti kao svojevrsnog garanta opstanka Bošnjaka i države, došli smo na ideju da se organizuje ovaj okrugli sto na kojem će nam eminentni stručnjaci i intelektualci, ali i dokazane patriote pomoći da sagledamo aktuelno stanje našega jedinstva, dijagnosticiramo i analiziramo njegova akutna stanja i uzroke i naravno čujemo smjernice kako bismo na temelju istih planirali i uskladili naše naredne korake i zajedničke aktivnosti. Svjesni smo da se do uspjeha na ovom planu jedino može doći u dugotrajnom procesu kontinuiranog
i sinergijskog djelovanja svih segmenata našega društva, te iz tog razloga kao nevladin sektor u tom pravcu želimo ponuditi inicijativu i dati jasan doprinos. Pored znanstvenih izlaganja uvaženih predavača na predmetnu temu, ovo naše druženje obilježit će i predstavljanje povelje o principima društveno-političke odgovornosti Bošnjaka u domovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Naime, prije 2 godine svjesni kontinuiranih i osmišljenih vanjskih pritisaka retrogradnih snaga, ali i prisutnosti unutrašnjih problema poput kriminala, nemorala, pošasti ovisnosti, nekompetentnosti, neodgovornosti, korupcije, nepotizma, nepravde, podjela, nezavidnog političko-bezbjedonosnog, ekonomskog i kulturnog stanja koje opterećuje i ugrožava naš narod i državu, kao i činjenice da nam nažalost nedostaju nacionalni programi, strategije i sistemska rješenja, Savez bošnjačkih nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine se odvažio tražiti od zatu ulogu formirane radne grupe koju je sačinjavalo 15-ak univerzitetskih profesora da kreira dokument kojim bi se odredili i definisali poželjni odnosi kako na individualnoj razini unutar našeg nacionalnog korpusa, tako i na razini njegovog odnosa prema institucijama koje su od ključnog značaja za opstanak Bošnjaka, što bi dugoročno postala osnova za ublažavanje i anuliranje negativnih posljedica i izlazak iz postojećih slabosti. Time bi došlo i do jačanja pojedinačnih i kolektivnih potencijala našega naroda, te regeneracije i izgradnje ključnih vrijednosti i vrlina kadri da pokrenu i usmjere pozitivne društveno-političke tokove i tendencije. Vjerujemo da će ova povelja ostvariti željene rezultate i postati opća platforma za djelovanje svakog Bošnjaka bez obzira na njegovo političko i vjersko opredjeljenje, stepen obrazovanja, spol, životnu dob, mjesto življenja i posao koji obavlja. Drago nam je da se u ovaj projekat aktivno uključila i Bošnjačka zajednica kulture Preporod, a nakon današnjih izlaganja, diskusija i konstruktivnih prijedloga od strane eminentnih predavača i cijenjenog auditorija, planirano je da se ista dogradi i na potpis i primjenu kao zajedničko dobro ponudi svim organizacijama i institucijama koje reprezentativno predstavljaju Bošnjake. Krajnje je vrijeme da kao narod zajedno ujedinjeno nastupamo i napustimo zonu komfora u kojoj se, nažalost, znatan dio naših, uslovno rečeno, elita bježeći od obaveza i odgovornosti godinama skriva. Želeći produktivnost današnjeg okupljanja, neka ova naša aktivnost poluči mnoge pozitivne implikacije i bude samo jedan u nizu koraka na putu naše opstojnosti, prosperiteta i uspjeha. Jedinstvom, slogom i uvažavanjem pobijedimo sve podjele, prepreke i nesporazume, te zajednički izgrađujemo i štitimo svoje vrijednosti i jedinu nam domovinu Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam, živi i zdravi bili. Zahvaljujemo se uvaženom predsjedniku Spahiću. Sljedeći predavač je, ili prvi predavač
obzirom da su ovo bile uvodne napomene uvodno izlaganje od predsjednika Spahića, akademik Ferid Muhić. Ja ću samo par rečenica o uvaženom akademiku. Iako je rođen u Bosni, diplomirao filozofiju u Skoplju, magistrirao i doktorirao u Filozofskom fakultetu u Beogradu, predavač na mnogim univerzitetima širom svijeta kao što su Florida State University, New York University, Univerzitet Kuala Lumpuru, Sorbona, Univerzitet u Skoplju kao i mnogi drugi. Predaje modernu filozofiju, savremenu filozofiju na Univerzitetu Sveti Kiril i Metodije u Skoplju, objavio 50-ak knjiga, imao mnogo polemičnih nastupa po raznim medijima kako u Bosni, tako i u regionu i diljem svijeta. Osnivač i prvi predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti i član Svjetskog bošnjačkog kongresa. Rekao bih jedno briljantno pero i pronicljiv kada su u pitanju bošnjački interesi. Akademik Ferid Muhić. Selam aleikum i lijep pozdrav svima. Najprije ja bih želio uz ovo izvanredno uvodno izlaganje da se priključim pohvalama Savezu bošnjačkih nevladinih organizacija za ovu izuzetno značajnu temu i ujedno da izrazim moju posebnu zahvalnost za povjerenje i čast koju ste mi ukazali da se sa jednim svojim izlaganjem obratim našim učesnicima ovog okruglog stola, ali i čitavoj našoj javnosti. Dakle, načelno je tema mog izlaganja dosta eksplicite formulisana kao i rekao bih i namjerno malo provokativno i formulisana. Kroz naslov bez Bošnjaka nema ni Bosne. Dakle, razumije se bez Bošnjaka kao nacije i naroda nema ni Bosne kao države. Jer ljudi će biti, bit će i teritorije i zemlje, ali Bosne kao države bez Bošnjaka kao nacije i naroda nema, niti je bilo. A ne može ni biti. To je, dakle, sasvim kratko stavljeno ono sabrano u toj rečenici, ono što sam danas pripremio za ovaj naš okrugli stol. Rekao bih najprije da je potrebno možda malo istorijski to formulisati, pokazati na nekim argumentima koji su svima poznati, ali je dobro da se na njih podsjetimo i u ovoj prilici. Dakle, prvu državu Bosnu osnovali su Bošnjaci. Sadašnju državu Bosnu i Hercegovinu odbranili su Bošnjaci. Rekao bih da su kroz cijelu historiju nesumnjivo potvrđene činjenice da je Bosna postojala uvijek isključivo kao država čiji je titular bio bošnjački narod, odnosno samo tada kada su Bošnjaci bili njen formalni i legitimni titular. Svoju domicilnu teritoriju Bosnu na kojoj žive od pamti vijeka dobro je dodati u zagradama da su Bošnjaci zapravo jedan od vrlo malobrojnih autohtonih naroda Europe i da su oni na teritoriji, široj teritoriji Bosne, dakle i u pograničnim zonama onih država koje danas okružuju Bosnu, tu nastanjeni oduvijek. Prvi Bošnjak, vladar na teritoriji Bosne i Hercegovine, podsjetit ću, bio je Ban Borić, to je bilo 1154. godine pa do 1164. godine. I onda je došao jedan kraći period kada je Bosna opet postala u neku ruku vazal Vizantije, da bi se pod Kulinom Banom produžilo i zapravo Bosna je kao država opstala sve do 1463. a od toga je kao kraljevina postojala punih 86 godina, što je ukupno duži status državnosti Bosne i Hercegovine kroz feudalni period, kao što je konstatovala uvažena istoričarka Nada Klajić, duže nego bilo koja država, feudalna država u tom periodu na ovoj teritoriji, uključujući i Srbiju, odnosno Hrvatsku. I tokom Drugog svjetskog rata, ako se podsjetimo, u kom je Bosna podnijela daleko najteži teret, što se često zaboravlja, reći ću, svih 7 ofanziva koje su okupatori vodili na teritoriji tadašnje Jugoslavije, zapravo se odigrale, vodile i završile
na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na teritoriji Bosne i Hercegovine uz taj najveći, najteži teret koji su podnijeli upravo Bošnjaci i Bosna, postignuta su i najznačajnija dostignuća formiranja države Bosne, odnosno najprije tada države Jugoslavije. Na zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu 1943. kao što je sasvim dobro poznato svima, udareni su temelji Bosne i Hercegovine kao ravnopravne države novo stvorene federacije Jugoslavije, a na drugom zasjedanju Zavnobiha održanom 30. juna 1944. u Sanskom mostu to je, da kažem, perfektuirano. Treba namjerno za bašuren podatak također uvesti u ovu našu diskusiju, naime da je delegat Husein Husaga Čišić već tada podnio na prvom zasjedanju Zavnobiha amandmane da se naziv musliman zamijeni oficijalnim izvornim imenom Bošnjaka, dakle Bošnjaci umjesto muslimani, te da se vrati naziv bosanski jezik koji je, kao što znate, 1907. bio zabranjen oficijalnom dekretom. I pored čvrstog obećanja da malo uđemo u tu priču koja je zapostavljena i malo da izvedemo na vidljivo mjesto da bismo znali da je ta želja za opravdanim vraćanjem Bosne Bošnjacima i Bošnjaka kao naroda sebi bila veoma značajna u to vrijeme i kad se nije očekivalo da će biti, razgledanje predloga Husage Čišića bilo je odloženo za neodređeno vrijeme, ali uz čvrsto obećanje da će biti prihvaćeno. Da ne dužim sada, samo da spomenem da je kao delegat na trećem i posljednjem zasjedanju Avnoja, dakle 1945. godine u Beogradu, naš poštovani zemljak Bošnjak Husein Husaga Čišić obnovio svoj prijedlog i kada je ovaj put bio odbijen, iako se on pozvao i na čvrsto dato obećanje, Husein Čišić je bio jedini delegat koji je odbio da glasa za sve odluke Avnoja jer su se one glasale u paketu. Podsjetit ću i da je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. 1995. Potpuno nesumnjivo, mada se različite priče čuju i plasiraju i u mainstream medijima, nažalost, državu Bosnu su zapravo odbranili Bošnjaci. I to onda kada su se kao narod svi odreda ujedinili, odbranili Bosnu ne samo kao teritoriju, životni prostor, nego što je posebno značajno upravo kao svoju pravno i politički jasno definisanu državu. Poslije ovog kraćeg istorijskog podsjećanja idem na malo teorijskih, nešto teorijskih, da kažem, analiza. Naime, koliko god bile možda kontroverzne, meni se čine nesumnjive sljedeće teze, da je svaki narod u neku ruku u jednoj određenoj identičnoj relaciji prema državi i to tako što svaki narod ili nacija može bez države. Ali da ni jedna država i nikada nije mogla bez naroda i nacije. Svaki je narod stariji od svake države. Ne stvara država narod, nego narod formira državu. Bošnjaci su, ako pogledamo to tako, stariji od Bosne kao države. Bošnjaka je bilo i kada Bosne nije bilo kao države. Međutim, države Bosne nikada nije bilo bez Bošnjaka. Kao narod, Bošnjaci su stoljećima opstajali bez svoje države, uostalom kao praktično mnogi narodi i svi narodi na Balkanu. Jevreji su bili 2000 godina bez svoje države, ali su opstali kao narod. Bosna je, kad god je bila bošnjačka Bosna. Opstala je tako što su je očuvali Bošnjaci. Kao što sam napomenuo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. 1995. Bosna kao država se odbranila zahvaljujući upravo obnovi bošnjaštva, činom kroz koji su Bošnjaci, tako da kažem, došli sebi, sjetili se sebe kao naroda, prihvatili sebe kao narod i kao naciju.
Taj čin povratka Bošnjaka sebi, dakle bošnjaštvu, svom identitetu, spasio je Bosnu kao državu. To i ništa drugo. Dok je Bošnjaka, bit će i Bosne, možemo slobodno reći. Bošnjaci koji sebe znaju i prihvataju kao Bošnjaki jesu i nužan i dovoljan uslov postojanja Bosne kao države. Jer država Bosna nije tek neka puka teritorija. Bosna je vizija nastala kroz historiju iz kolektivnog duha generacija i generacija Bošnjaka. Tu Bosnu vrijedi braniti i odbraniti. Za takvu Bosnu vrijedi mrijeti i živjeti. I zbog toga je upravo izuzetno značajno da se u buduće sistematski, energično, u svakom trenutku i u svim područjima društvenog života i u privatnoj komunikaciji i u medijima koriste isključivo nacionalno ime Bošnjaci kao izvedenice bošnjaštvo, bošnjačko, bošnjački. Da bi se današnjoj generaciji njihovo izvorno ime najprije približilo, a čini mi se da se prilično udaljilo, da bi ga oni usvojili, da bi im postalo normalno i blisko, kao što je svakom čovjeku normalno i blisko njegovo sopstveno ime. Tako bi se postepeno odstranila ona nelagodnost, nebivanje koje, moram reći, nažalost, sama riječ Bošnjak i danas izaziva kod mnogih Bošnjaka. Kada se jednom, ako Bog da, nacionalno ime i poziv i naziv ime nacionalnog jezika kod svih Bošnjaka postepeno internalizira, kada se prihvati, kada sasvim usvoji emotivno iz srca, vratit će im se i ono osjećanje ljubavi za sopstveni narod, Bošnjake. Sazreći i učvrstit će se svijest o moralnoj dužnosti svakog Bošnjaka prema matičnoj državi Bosne. Koliko je ovo pitanje značajno, postaće jasno ako se ima u vidu mračna saga, jedna zaista mračna priča, bez presedana u istoriji naroda svijeta. Poznata kao povijest brisanja imena Bošnjaci. Riječ je o povijesti sistematski inducirane amnezije, kolektivne amnezije i prisilnog dovođenja Bošnjaka u neku vrstu identitetskog zaborava, kulturološku komu, koja je trajala duže od 100 godina. Najprije pod nazivom muslimani, zatim kao neopredjeljeni, da bi se zapravo uz ovo moralo vidjeti ono skriveno, nevidljivo, još neopredjeljeni, jer je čekalo se da se opredijele da su Srbi ili da su Hrvati. U jednom periodu, zatim skoro ogromnom većinom pristali uz odrednicu Jugosloveni, da bi izašli bar iz onoga svojatanja na koje su ih tjerali prije svega susjedni narodi, odnosno centri, Beograd i Zagreb, da budu Srbi, odnosno da budu cvijet hrvatstva, pa onda opet pred kraj 20. vijeka kao muslimani, ovaj put sa velikim M. Sve to pokazuje da iza ove, kako ću reći, prividno širokogrude ponude, čak nekog navodnog ustupka Bošnjacima, da se je zapravo krila jedna podmukla klopka. Jer da su prihvatili to muslimani sa velikim početnim slovom, tada bi se izbrisalo ono što su Bošnjaci zapravo oduvijek bili i upravo ono što je onima koji su ovo predložili kao neku vrstu surogata, što im je bilo u interesu, izbrisalo bi se sjećanje na to da su Bošnjaci zapravo državotvorni narod u Bosni. Naziv Bošnjak je tako bio definitivno izbrisan, da bi se time izbrisala i činjenica da je država Bosna od samog svog početka konstituisana i stoljećima postojala kao država Bošnjaka. Brisanjem nacionalnog imena Bošnjaci i prihvatanjem vjerske pripadnosti kao jednog i jedinog značajnog kolektivnog obilježja cijelog ovog naroda, sve njihove ambicije u realizaciji legitimnih političkih zahtjeva za ostvarenjem bošnjačkih historijski utemeljenih prava bile su definitivno zapečaćene. Obnova kampanje usmjerene prema brisanju nacionalnog imena Bošnjaci i naziva njihovog jezika
Pojačale su se odmah poslije zvanične obnove 28. septembra 1993. godine kada je vraćeno i povijesno historijsko ime Bošnjaci i naziv bosanskog jezika. Nažalost, svi smo očekivali da će se desiti nešto drugo, desilo se, kažem, nažalost nešto suprotno. Počela je kampanja da se ta značajna odluka ponovo potisne u zaborav. Razlog koji je alarmirao one koji su insistirali na ponovnom brisanju i koji su išli na to da tako reći onemoguće vraćanje sjećanja Bošnjaka na sopstveno ime i sopstveni identitet, sada nam je već sasvim jasno. Upravo je odluka o vraćanju njihovog nacionalnog imena i naziva materinjeg jezika bila presudna za nacionalnu homogenizaciju Bošnjaka. I tako reći, u posljednji čas spasila je i Bošnjake kao narod i Bosnu kao državu. U tom pogledu nema nikakve sumnje, jer taj trenutak unutrašnje kohezije, ujedinjenja, samoosvješćenja Bošnjaka zaista je iznenada promijenio situaciju u Bosni i agresor je suočio sa aktivnim otporom jednog naroda, a ne raštrkanim, razjedinjenim građanima države koji nikada nisu u njoj dobili onaj status koji realno imaju i koji su odavno zaslužili. Konstituišući sebe kao narod, ili bolje reći prepoznavši sebe i ponovo prihvativši sebe kao narod, Bošnjaci su ponovo prepoznali i Bosnu kao svoju matičnu, neotuđivu, izvornu, od Vajkada, od Birvaktile, njima pripadajući vatan, djedovinu, ognjište. Ta samosvijest je povezala razdvojene i dezorijentisane apatride, kakvi su dotada mahom bili Bošnjaci, bez obzira što su živjeli u jednoj državi, i pretopio ih je u novi amalgam, u čvrstu i nerazorivu zajednicu emotivno bliskih, duhovno povezanih, etnički, duboko srodnih ljudi. Spoznavši sebe nakon istorijske rupture, prekida, koji je trajao praktično čitavo stoljeće. Dakle, spoznavši sebe kao narod, Bošnjaci su ponovo postali narod. Jer narod i nacija ne nastaju snagom političkih odluka, ni teorijskih definicija, ni dekreta, nego narod i nacija su realnosti, činjenice koje se manifestuju upravo u sferi duhovne zajedničke pripadnosti svih njenih članova, kroz povezanost zajedničkom istorijom i posebno sjedinjenom vizijom o zajedničkoj budućnosti. Time što su sagledali i prihvatili sebe u tim kritičnim trenucima s početka agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. kao jedan i oduvijek isti narod. Bošnjaci su spoznali i zajedničkog neprijatelja, identifikovali su ga kao neprijatelja sebe kao naroda, usmjerenog protiv svih njih upravo kao pripadnika tog istog naroda, Bošnjaka. Sa velikom tugom se moramo prisjetiti masovnih pogubljenja i genocida koji su izvršeni u Bosni tokom te agresije od 1992. do 1995. Međutim, upravo ti zločini su rasplamsali strast uništenja Bosne nakon spoznaje agresora da protiv sebe više nemaju tu amorfnu masu pojedinaca koja bezglavo traži spas, nego da su dobili nasuprot sebi, što bi rekli karšilak, uhvatili jedan stari zaboravljeni termin, narod svjestan sebe kao naroda i riješen da kao narod brani i odbrani svoju zemlju Bosnu. Da bi u korijenu suzbili, razbili tu probuđenu nacionalnu svijest Bošnjaka, agresori nisu ubijali tada, možemo se sjetiti, ni Bosance, ni Hercegovce, ni nekakva nakaradna kombinacija Bosance i Hercegovce, nego su ubijali upravo Bošnjake. Kada su shvatili da nasuprot sebe imaju Bošnjake, jedan istinski sjedinjeni povezan narod, njihov cilj je bio istrijebiti Bošnjake kao narod i s druge strane uništiti u njima onaj osjećaj kulturne i duhovne povezanosti sjedinjene njihovom vijekovima, dugom tradicijom islama. Pa su onda kroz onu toliko histerično naglašenu islamofobičnu kampanju usmjerili
i tu otrovnu strijelu prema Bošnjacima kao nekakvoj navodnoj opasnosti za ne samo Balkan i Bosnu, nego i za cijelu Europu. Time što su protiv sebe dobili sada cijeli narod probuđen iz vjekovne amnezije, namjerno inducirane, sistematski provođene i nametane, narod koji je sada postao odlučan da se odupre kao narod i da odbrani svoju državu, suočio je agresore sa, ja bih rekao, neminovnim porazom. Taj poraz nije još definitivan, taj poraz je daleko možda od toga da bude definitivan poraz, ali taj poraz je definitivno ono što je budućnost pravde i istine, kako u Bosni, tako bi rekao i u neku ruku svjetske pravde i istine. Pečat Bosni, dakle da zaključimo, kao teritorij dali su Bošnjaci kao narod. Bošnjaci su stvorili Bosnu i kao pojam i kao geopolitičku činjenicu. Stvorili su ne samo državu, nego i onu svoju Bosnu koju su izmaštali, iznjedrili iz zajedničkog nacionalnog bića, kao ideju, kao san, dosanjali je kao rodnu grudu i ognjište, kao svoje gnijezdo. Da nije bilo takvih Bošnjaka, odavno više ne bi bilo ni Bosne. Taj pokušaj brisanja Bošnjaka kao naroda i državotvorne nacije je veoma dugotrajan i još uvijek je daleko od toga da bude, da kažem, potpuno stavljen pod kontrolu. Naime, pogledajmo, savremena država Bosna i Hercegovina je de jure i de facto podijeljena na dvije teritorijalno gotovo potpuno jednake cijeline u odnosu 51:49%. Na prvi pogled može se činiti neobičnim da građanski koncept ovako podijeljene države, uz to blokirane Dejtonskim sporazumom, komplikovane formalno-pravne organizacije, naglašeno fragmentirane prema principu nacionalne pripadnosti, najupornije zagovaraju i neki predstavnici Bošnjaka, autohtonog i apsolutno većinskog stanovništva na cijeloj njenoj teritoriji. Kad kažem apsolutno većinskog, referiram na popis koji je također potisnut nekako na margine društvenih i medija i društvene svijesti, koji je pokazao da su Bošnjaci već apsolutna većina na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, pažljivija analiza otkriva da iza ovog zahtjeva ne stoji ni paradoks, ni politička neukost njegovih protagonista, koji su zato da se na neki način termin, naziv Bošnjaka i bosanskog jezika i duhovnog nasljeđa Bošnjaka potisnu i zamijene navodnim građanskim konceptom, kroz termine koje sam već izložio implicitno, ali rekao bih i više nego opravdanoj kritici, kao što su Bosanci, Bosanci, Hercegovci ili samo Hercegovci i tako dalje. Riječ je naime o, rekao bih, perfidnom, svjesno prihvaćenom zadatku. Taj zadatak je naručen iz onih političkih centara Srbije i Hrvatske koji u kontinuitetu dužem od jednog stoljeća nastoje da negiranjem Bošnjaka kao naroda prisvoje Bosnu, da je pripoje svojoj teritoriji i da njenu historiju prikažu kao svoju teritoriju i svoju historiju, a narod Bošnjake kao neku vrstu otpadnika od svojih naroda. To je zadatak koji se može ostvariti samo napuštanjem nacionalnog identiteta Bošnjaka i brisanjem njihove etničke, duhovne i kulturne posebnosti. Prema ovom projektu proces denacionalizacije i deislamizacije Bošnjaka treba da se realizira tako što bi se izvorno i istorijski konstituisano etničko, narodno i nacionalno ime Bošnjaci i pridjev bošnjački na svim nivoima izbacili iz upotrebe i oficijalno zamijenili nazivima Bosanci ili Bosanci i Hercegovci sa pridjevima bosanski, bosansko-hercegovački i tako dalje, zajedno sa svim onim atributima njihovog posebnog etničkog i nacionalnog identiteta koji s tim idu zajedno. U situaciji u kojoj je, kao što smo vidjeli, praktično polovina teritorije današnje države Bosne i Hercegovine zvanično utemeljena upravo na striktno nacionalnoj odrednici.
koja se vidi već u samom njenom formalno-pravnom, inače neprihvatljivom nazivu, jer ono naglašava ekskluzivno pravo Srba na cijelu teritoriju RS, time što pod nazivom Republika Srpska na pitanje u stvari odgovara čija je to republika, a ne kako se ona zove. Čija je to republika, jer izrijekom odgovara Srpska, Republika Srpska. Dakle, u toj situaciji zahtijevati od Bošnjaka da se odreknu svog nacionalnog identiteta, svoje povijesti, svog kulturnog i duhovnog bića, dok istovremeno Srbi i Hrvati, Srbi kao što smo vidjeli u sastavu RS, a Hrvati u sastavu Federacije jednako apodiktički insistiraju na svom ekskluzivnom hrvatskom nacionalnom pravu, karakteru dijelova zajedničke teritorije na kojima Hrvati predstavljaju većinu. Sve to jednostrano odricanje Bošnjaka koje se zahtijeva od njih, od sopstvenog istorijskog imena, od svoje sopstvene kulturne i duhovne tradicije, očigledno ne predstavlja nikakvu političku ludost ili paradoks, nego je svjesno, perfidno i promišljeno prihvaćen projekt sa ciljem, rekao bih, samo ukidanja Bošnjaka ili, ako hoćete, uništenja Bošnjaka u svim elementima njihovog etničkog, narodnog i nacionalnog identiteta koji već direktno vodi u gubitak njihovog prava na Bosnu i Hercegovinu kao matičnu državu Bošnjaka. Jer iza termina Bosanci i Hercegovci stoji zapravo adresa. To su prosto stanovnici koji žive sa pasošem te države na određenoj teritoriji. Kad bi prešli u drugu državu, oni bi bili Austrijanci, ako je to Austrija, ili Mađari u Mađarskoj, ili Francuzi u Francuskoj i tako dalje. Međutim, riječ je o tome da u Bosni žive zapravo Bošnjaci kao autentični, autohtoni narod sa sopstvenom tradicijom, državotvornom istorijom dužom od 300 godina, kao što smo vidjeli, 309 godina punih. I takvo brisanje u situaciji u kojoj i Srbi i Hrvati izričito insistiraju na afirmaciji sopstvenih nacionalnih određenja na teritorijama na kojima sada i formalno na neki način imaju majoritet, je ravno jednom kolektivnom kulturološkom i nacionalnom i, ako hoćete, duhovnom samoubistvu Bošnjaka. Pokušaj da se denacionalizacija i deislamizacija Bošnjaka provede promjenom njihovog istorijskog imena, jer to je ključ. Izbriši to ime, izbriši podatke iz istorije da je takav narod postojao, da je Bosna bila država Bošnjaka i ti si otvorio prostor da je prikažeš kao državu Nemanjića ili državu hrvatskih feudalaca i tako dalje. Lokalni narod ne postoji i pitanje podjele Bosne između Srbije i Hrvatske koje, kao što znate, kulminiralo 92. 95. u početku onim famoznim potezom preko salvete između Miloševića i Tuđmana, zapravo je samo izraz jedne, da kažem, strateške orijentacije ovih dviju država koja i do danas apsolutno nije ni najmanje potisnuta u njihovim programima. Pod otvorenim uticajem ili manje više diskretnim uputstvima iz nekih centara političke svjetske moći, ja bih i njih tu uveo u igru, jer naravno geostrategija zahvata sva područja svijeta, pa posebno Evrope, a izričito najviše upravo Balkana, gdje se prema nekim od ovih projekata situacija nije još složila u onaj mozaik koji oni žele da tu ostvare. Danas se pojmovi naroda i nacije u aktualnoj produkciji političke sociologije mistificiraju, kao da je riječ o nekakvom političkom predlogu, o kom će se umjesto argumentima odlučiti većinom glasova, a ne realnim, objektivnim, postojećim i odavno već jasno definisanim činjenicama i iz istorije, i iz sociologije, i iz antropologije. U slučaju Bosne i Hercegovine, prijedlog da Bošnjaci umjesto svoje realne nacionalne odrednice, izvorne, istinite, prihvate status fiktivne, nepostojeće, stavljamo navodnike, nacije Bosanci, odnosno Bosanci i Hercegovci. Dok se istovremeno Srbi i Hrvati listom u ogromnoj većini određuju da zadrže svoj status i da ga naglase realne nacije, doveo bi do totalne denacionalizacije Bošnjaka. Time bi Bošnjaci kao
realno postojeći, autohtoni i apsolutno većinski narod i nacija na teritoriji Bosne i Hercegovine došli u potpuno izgubljenu poziciju u odnosu na Srbe i Hrvate u ovakvoj Bosni i Hercegovini državi. Konstituisano je na striktno nacionalnim principima njenih entiteta. Jer i federacija je zapravo izvorno, kao što sjećate, i Parijskim dogovorom definisana, vrlo čudno Parijskim dogovorom čak kao hrvatsko-muslimanska. Sada je izmijenjeno da se na prvo mjesto sad stave umjesto muslimana Bošnjaci, Bošnjačko-hrvatska federacija. Kad nove generacije Bošnjaka jednom s ponosom prihvate da su narod, kada im, tako da kažem, omili njihovo etničko, narodno, nacionalno ime, kada ga zavole kao što se svugdje voli sopstveno ime, zavolit će se preko tog imena i sopstveni narod. Ojačat će osjećanje te pripadnosti. Jednom obnovljeno to sjećanje i prihvatanje nacionalnog imena dovešće do toga da Bošnjaci ožive kao narod i kao nacija. Učinit će im bliskim i dragocjenim sve atribute njihovog nacionalnog identiteta, jezika, historije, kulture, duhovnosti i naravno državotvornosti. Mi imamo činjenicu da u Crnoj Gori, gdje ne postoji ni jedan većinski narod, nije zapravo ni u jednom trenutku ozbiljno sporno, jer ne može biti sporno, da se Crna Gora ipak smatra prvo državom Crnogoraca, a onda ovih i ovih. Samo je to nezamislivo kad je u pitanju Bosna, u kojoj Bošnjaci realno sada već jesu, a bili su i mnogo ranije, apsolutna većina. Recimo, samo da podsjetim da Ilija Garašanin sredinom 1843. 4. i tako dalje, u onom svom načrtaniju izričito naglašava da u Bosni žive Bošnjaci. Ne koristi ni termin Srbi ni Hrvati. Bošnjaci, on kaže, muhamedanske vjere, dakle islamske vjere, Bošnjaci ortodoksne, dakle grčke vjere i rimokatoličke vjere Bošnjaci. Nema, ovi ortodoksi nisu Srbi, nego su Bošnjaci, ortodoksi ili pravoslavci, a Hrvati nisu Hrvati, nego su Bošnjaci rimokatoličke vjere. Dakle, za njega je to bilo jasno još, i to za čovjeka koji je tako izričito nacionalno jasno profilisan, rekao bih čak ekstremno nacionalistički jasno profilisan, da sve druge narode podvede pod kapu srpstva. Međutim, kad se jednom sviknu na svoje ime kao na same sebe, Bošnjaci će steći svijest o pripadnosti sopstvene nacije, a Bosnu će osjećati kao svoju državu, svoju djedovinu, otadžbinu, vatan, rodnu zemlju, svejedno kako je zove. Ali uvijek će to biti država koju će oni osjećati kao svoju državu. I prenosit će to plemenito osjećanje, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoju duhovnost, sa koljena na koljeno, bosanskim jezikom. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u susjednim državama, čak i širom svijeta, gdje god Bošnjaci žive kao Bošnjaci. Ovdje bih možda za finale dodao samo nešto što se provlačilo i provlači dalje kroz naše medijume o tome da je model kojim je Švajcarska riješila svoje pitanje u stvari prihvatljiv, naravno s tim da Bošnjaci budu oni koji će se odreći toga da budu Bošnjaci, dok će Srbi ostati Srbija, Hrvati, jer bi se moglo to desiti da se onda Bosna pretvori u neku vrstu balkanske Švajcarske. Ivan Mihajlov, čuveni i ozloglašeni saradnik i fašista i čovjek koji je organizovao nažalost najefikasniju, nosi taj loši epitet, najefikasnije terorističke organizacije koja je bez promašaja likvidirala oko 3000 ljudi, i on je smatrao da će Makedonija, koja će biti Bugarska Makedonija, biti Švajcarska na Balkanu. Tako da ta veza je uvijek sumnjiva istorijski, ali recimo uzmimo je u razgledanje samo da bismo na neki način odmah razbili maglu koja se ovdje stvorila. Naime, zaboravlja se da u Švajcarskoj žive 4, a ne 3 naroda. 4. narod je upravo autohtoni narod. To su oni romanši. Njih ima oko 70.000, na jednom mjestu su oko 35.000 koncentrisani, inače su razbacani. Njihov jezik nije oficijalni jezik u Švajcarskoj. Švajcarska se pritom zove Švajcarska,
a ne zove se ni njemačka, ni francuska, ni italijanska ili neki korijen koji bi bio iz ovih termina izveden. Tako da tu nijedna od ovih dominantnih nacija nema primat. Međutim, i Nijemci, i Francuzi, i Italijani, etnički, jezički, kulturološki, koji žive u Švajcarskoj, zapravo imaju svoje države u susjedstvu. Romanši nemaju. I eto šta im se desilo. U Bosni svoje nacionalne države imaju Srbi i Hrvati, ali Bošnjaci nemaju u susjedstvu. Ako bismo to prihvatili, Bošnjaci bi, što i jeste plan ovih koji to rade, vrlo brzo bili dovedeni u status koji danas u Švajcarskoj imaju romanši. Prema tome, politička ravnoteža koja se u Švajcarskoj održava time što se sve tri dominantne nacije zapravo graniče sa svojim matičnim državama, tako da kažem, ovdje u startu ne može da se primjeni jer samo dvije od ovih nacija, i to nisu najbrojnije, naprotiv, ona najbrojnija, Bošnjaci, nema tu privilegiju. Što se one graniče sa svojim matičnim državama koje je potpuno razumljivo i dan danas što vidimo iz insistiranja na ovom ultimatumu o promjeni ustavnog zakona i tako dalje, uz čak jedno vrlo smiješno paradoksalnu prijetnju veta za učlanjenje nekih novih članica država u NATO, država članica Evropske unije. Sve to zajedno pokazuje da u stvari projekt koji bi od Bošnjaka zahtijevao da se priključe konceptu nacionalne, građanske države po cijenu svojih nacionalnih interesa i to da samo oni žrtvuju, u stvari usmjeren upravo na to. Da jednog dana Bošnjaci potpuno iščeznu ili eventualno oni najtvrdokorniji da ostanu jedna tako egzotična grupa autohtonih stanovnika kakvi su danas romanši. Međutim, ono što smo rekli, apsolutno je jasno. Ovaj simpozijum, ovaj okrugli stol je savršeno već u uvodnom izlaganju naznačio, mapirao, locirao čitav onaj referentni sistem u kom je potpuno jasno da je budućnost Bošnjaka i da je budućnost, reći ću, Bosne kao države u Bošnjacima, a Bošnjaka kao naroda u državi Bosni i da je taj koncept sasvim u skladu sa savremenim tradicijama, da ne mistificira. Riječ građanski koncept danas nije primijenjen nigdje, a posebno ne u Evropi, za organizaciju države. Raspadom nekadašnjeg Sovjetskog saveza sve države koje su novoformirane države su formirane na principu nacionalne dominantne pripadnosti. To su Baltičke republike, Latvija, Letonija, Estonija, to je Moldavija, to je Bjelorusija. Sve države Evrope i dalje su nacionalne države, zato se i govore njihovi jezici u Evropskom parlamentu. Nacionalni zahtjevi unutar tih država nisu utihnuti. Mi imamo Kataloniju ili Katalunju koja je već imala referendum, uspješan ali suzbijen snagom Ustava Španije. Mi imamo svaki čas zahtjev za referendumom odcijepljenje, osamostaljenje Škotske od United Kingdom, od Velike Britanije, od Ujedinjenog kraljevstva. Imamo Baske koji su utihli u posljednje vrijeme, ali koji nisu prestali sa radom, koliko god ilegalnim, na ostvarenju svojih nacionalnih prava. Korzika pravi ozbiljan problem Francuskoj sa zahtjevom da se Korzikanci smatraju drugim i drugčijim autohtonim narodom na tom ostrvu. Belgija, u kojoj je sjedište Evropske unije, ima vrlo ozbiljan problem Valonaca i Flamanaca, i jezički, i kulturološki, i politički. Da ne ulazim dalje u ove analize, potpuno je jasno da se zamagljuju oči samo Bošnjacima, da se insistira da oni budu u neku ruku predvodnici modernih građanskih tendencija time što će potisnuti na margine svoje svijesti, svog postojanja i svoj identitet i naziv svog jezika i svoju duhovnu tradiciju, da bi ojačale upravo ambicije, nacionalističke ambicije susjedne dvije države koje žele pripojiti sebi i prisvojiti cijelu povijest i svo bogato kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. U tom smislu ponovit ću,
moramo insistirati na tome da se ovo što radi sada ovaj Savez bošnjačkih nevladinih organizacija promoviše u prvi plan i od mainstream medija do svakodnevne prakse, da se vrati na glavnu scenu naziv Bošnjaci u svim prilikama i da se kroz razvoj, jačanje tog osjećanja nacionalnog identiteta pod imenom Bošnjaci ojača i svijest o sopstvenoj tradiciji, o sopstvenoj kulturi, da se na bosanskom jeziku prenosi svugdje gdje ima Bošnjaka, razumije se tamo gdje ne žive u Bosni, oni će se uskladiti sa zahtjevima države u kojoj žive, ali taj osjećaj, to mora ostati da bude ono što je njihov imperativ i strateški orijentir. Kažem, kad se obnovi to osjećanje i prihvati se to nacionalno ime, onda će to biti ona država za koju, kao što sam rekao, vrijedi mrijeti i živjeti. Ipak, naravno, vrijedi živjeti. U tom smislu, svi atributi nacionalnog duhovnog identiteta, jezika, historije, kulture, duhovnosti, državotvornosti sadržani su upravo u pojmu Bošnjak. I njegova afirmacija je nešto što je ovaj okrugli sto tako jasno fokusirao već u onom sjajnom uvodnom izlaganju. I ja se nadam da će ovo što ste vi sada tako snažno počeli sa izvanrednim osjećajem za pravi trenutak i krajnji čas, rekao bih, zaživjeti u zajedničkoj našoj svijesti o tradicionalnoj multikulturnosti i tolerantnosti Bošnjaka prema drugima, ali nikako i ne po cijenu toga da žrtvuju sopstveni identitet i sopstvenu duhovnost i sopstveni jezik, nego naprotiv, samo afirmišući ih, oni će moći maksimalno i da pokažu svoju tolerantnost prema drugima. Ja vam zahvaljujem. Zahvaljujemo se uvaženom akademiku Muhiću i još jednom je pokazao i dokazao da je briljantan predavač, iako fizički nije prisutan, držao je pažnju, vjerujem, svih nas.